Ghana de wo hwe obi abrabo anhwa wo be mistake pa wo baby to me dada ne yonko ba se me kunu e dey bi otimi ma me 500 cedi e dey bi otimi ma me 1000 Ghana na so na bi a wo boa otipupu a na wa wo bie di eye odwuntuni eye jo phrasing wono ne ndwum na ya eyo tse ya wa bon ndwum atwam ebrebi atwa na ne life experience a wo bon ndwum wo fa mu bi wa brabo ni mu bi e na wo de betu bia e wo fifi pride aso yo tie eye jo phrasing ne kasa ne bi mu a adwumtofo ne bebre eye niema anu ode sebi ebumu kra enum moja wo mantumi anum moja wo muntumi entra ebi mu nso sebe wo mo wi wansena ana yesa housefly wansena po bi wo mo mo hu tuntum no wo ko to mo ni bi bana se mo ne bru pa o tum se wansena po bi ade ba bi asa anwansena ni bi na wono na ne yonko pa ewi bi edi enti na omo wi sa wanse ne nyina won se first no ye crusade ne ya kekam se fa Yesu ye wo se okra ne wura ne waje nkwa obehu na nipa ba ku mienu miensa enum bia begira ho afa Yesu Kristo afọ abonebo afa ne se ni wura ne na je nkwa na tise wa accept Christ sanso na won ma ewi wansena no won mo akọ ayesabi wo bonsam ho akoton eye omokra ama bonsam nti won ma mo wi mo no moja ewi wansena ne nyina sabi mfaso bia ni mo no ankasa e de na brabo mo experience betu just wono kra ye bi embre bi atwam amwa no ni favor bi kra ye den e bon na chese Geoffrey ni titini tete no wo kasa kire mmebu abasisi ase ni awo bia mo wani so na mmebu no sabi ye pre too much sikano doso ye pre sikano ententam do ne mo ye nya abotanya Nyankopon de no e na nhira papa pa wom enti hu so obi eda ka akasie mu anaso wo ye niema kase wo ye japade akasie asabe e wo se wo yi wani ne bia na dwonia wo nemu e wo ne fie no ano odin pa e ye Geoffrey na futu a odema e ye youth nyina mayanko fifi brighter so eni enkoti ono a enkomo na etie no enkomo no se nyosi bon no de me enkoti emra sisia ti no we desperate sana fifi die obi beka chi obi a no wan how be the have sentina sometimes asofo ni be taking advantage of that so no dey manipulate it and sorry money be so at yes because why you desperate you want this dan you upe o pan kro no until dey beka chi o say ye bia no obey together that care about sunsan so no it's no esa that an issue na obese and some the obese be keeping the power because me kai say yes na me first drum me course na yes me person me shafa obi nipa na me person me shafa do de me ntimi mfa ne din to dwa wa then person me shafa obi na che say hu me a na che say so at that time so nipa no wa accept me wi the enti am koye no wagye atum a start na me ye 1212 kama na me pese me ko miemu ye na anim nipa ye kire me se o me ye de me call no honom no onu utimi the ring utimi e bi ma o the ring to ha ring ni timi fa ha na be wura onum no aye ni ahwe etina akwa no wabni ye pa tie bi say okay and ye de me call no ye say o ka say abranti me feel panam smart no so me kope dunsini mra dunsini na ti me kope ba no di blade show nipa ni di gu ho na o ka kire me say anajo me mfa nko cemetery anajo be 12 me mfa nko cemetery na me nko barisa dunsini na nipa ni di gu ho no ewo obi na ho yes where you real you me amasem na me kan you and I'm smart it's not so asem oh yes me na to me it's that time me DJ club bi na friend Americanos it's me pon anadwo na nanti ya na cemetery bi we so na me call ye ne de man ne kan pepper also me ba ma me hwemechi and I'm smart ai me ye ne pep and I jam call the next day na me call ne ho na me so my bi also no ja no ti we na me call ni pa ne ho ti me draw ne ni pa onya ho kakra kama ne ade and me sa ho ni hu nyina na me bora ne office Charlie Juma man need di me no. Juma man need di me no. Hey, what about them? Get out. What me tuni power? Some me ko bi nim some chinchim no. Ma ye ni defe. Ma mo no ma ye ni defe.
Jack, obi a wa accept me down. Why you can wa accept me o. Mwana me call say me ko pɛ no. Wa gye atum. I started so ni me ye adwuma. And am say me ko jimi no. Me duru ho no me nim say ma shafa akola me san nipa no nyina ko run ho office. Dwuma ma ne didi me no. Me ni wu sada. Ma ferry. Fifi me hu de me nya me ho. Me twa me ho Fred. When mo okra. Well, mo me pam me free office o. It's a deal now so. Na later. Me yi mani. Opam me we no. Na me di mani wo. Ena ja me yi mani. Aduro na anya adwuma. Na me titi me ba bia ma pam wa biom wo ba bi sa me nya. Ni pe so na me di kan ko ya. Me ni kan no. Accept me kama. Emu mi ko fa bi wo hin bi. It we say you be ka say we greedy. Is possible? What you say? Obet me use that word no at that time, mama. Yes, because me person me yenu defe muam. What say no kra? Yeah, mama no defe. Say no tina be do ma fe bu am mo. Say mo shafa me ma shafa no. Me say mo nyina opam me side there. But don't you think say can would the line also so I can be a bit to be afa? Say would the line so that is respect. Naturally, a respect. Would need the amma. Just say mu no anase real life that is it what you say nti wo no wakọ jabon sama de e ba no utrimo ayode what you say utrimo ayode akwesa amro baby a na ubonitu a wo se mi ubonitu a wo se mi sa na no abegina ade we kwa ba social media free ubonitu we afi bon no bugum on the down so what you say utrimo ya ne de what onim so on the own da what you say enti bi kra mi di menu sorry free o am koye ma pem wa bia me nya best 6 months dem be chese me sifa ko me dia reho sa na we na BBM se me san ko friend ba ko bi na me nchia no your friend oh boss good evening be why ni oh Joe new hey Joe to say let me see boss you Jimmy na be Jimmy hale ya me Jimmy bio bo si so na mo Jimmy oh eti ona me si de bi ni nya bio ni ni bia ka me nya bio da what I say ansana mi sa kunya ni bio oh it we say ne be ka say Yakobon na ma second chance exactly eti no hwe say emraso weni kan wo de akoye wa de nyame di wanim nyame se wo hyirawo kɔ wakɔ asete wo se da bi mini pa adwene no mekom mia no ono so obi na wo no kyem nyame ba no no wokomia no se ye pam me sa akokɔ bosom no call back hwɛ na ni pipa bi ne friend PMP so okay ache PMP along the line na me hu se nkrofo be se 5 ya chi wo mugu sa na o ma ba front page sa paper no o ma ko wia moto na sa malam no ka ho kai ya chi na hanko of goodness o ja PMP front page and ekra minim so minim baby so we wu se dey so what you say it we say uji ni dey because of the ring now or the fan house so nkura that time nkura so at otimi ye na join pre na ye hwe easy ko wia moto in the long run woni hwe yeah dear no it's at that time then award here that action e kire wo eno de o mo alayo na wo say fifi nipa bia ne de na chi so ho nipa bia wo say nyame ka ye ho so na ye gidie mo no nyame ne man ye nyina wo but ugini di a na o yada wo na unyini ni a onu awie so wo gini di wo say bible nkra baby wo say if you believe if you no Jack yeah so powerful so powerful ntia na yenya abotrema niema bi ase and I say yeah you know tell ya na say ha ye predodo na ye de ni just obi dey bi say na me na ma na na metu kwan kakra eti ebobo nkoma na nipa baako we de ma mimo ni din oboko okoka black asem black so me pene nyompa chale akwa we de Jack bibi o dri de Jack bibi o de nam de bibi o fire na me say tinya me ntimi nhira sa gare ana asemo sesi ade wo hwe nkrofo bia bra bokra ye say ye de ye beja ebim nenso Yakobon hyira no ene manipa eye defo ampa ye nyina be hwe husu yie achichide wo nante bokoboko ne so dan ya kodu ne destination point e ma somdwe ba so benye sika ma ho ayira wanado pa awe wansana pa de
ene ye nyina be nante mu se ya na ye de asom ye nyame papa ekwe ntwa na mmeso na wi